the troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, it's like you're always there in the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. You troublemaker, I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. Yeah, now maybe I'm insane, 'cause I keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, my mind keeps saying run as fast as you can. Troublemaker, I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, why does it feel so good but hurt so And I can't even bad? explain why. My mind keeps saying run as fast as you can. Troublemaker, I say I'm done, but then you pull me
canvis no seria possible sense la Tere i l'Afra, que són unes de les responsables del que hem organitzat avui aquí al centre de Girona, i la veritat és que us volem felicitar perquè ha estat un èxit, però sense paraules, he quedat parat, Vale. Cada any. Moltes gràcies, això és el que es tracta, que la gent quedi parada i li agradi els nostres esdeveniments i desfilades. Molts nervis o què? Ara ja està, Home, sempre hi ha nervis. Al principi, evidentment, no se sap com començarà, com aniran les coses, però bueno, ha anat molt bé, la veritat, molt contentes. Hem vist els models que han desfilat avui aquí al carrer Migdia del centre de Girona, i és que cada any la veritat és que jo els veig però més que preparats, No sé com us ho feu, l'escola de models, però no sé si hi ha algun tipus d'incentiu o què els hi feu a aquesta gent? No, simplement els ensenyem realment el que els agrada, venen a aprendre i així doncs ho fem. I la veritat que estan molt contents tots, se'ls hi veuen, bàsicament, motivats. Sempre ho diguem, és important fer sempre el que t'agrada, sí o no? Sí, a part tenim una escola, el món de la moda tothom sap que és un món molt difícil i els intentem preparar perquè surtin el millor preparats possibles per afrontar un repte tan important com és desfilar en passarel·les importants i que puguin començar practicant, que més que aquí a Girona, no?, la nostra ciutat. Came into focus. How could I pretend I didn't notice an incision when you look back? You gave me tunnel vision right through the path. Will you take what I got? Will we die on the spot? Too soon to say. What's your name anyway? You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you. La gent que desfila són molts que han estat de públic abans i que ara ser model no és un somni, és una realitat. Correcte, és una realitat. Avui mateix ho he pogut veure. Com ho podem fer, això? Què ha de fer la gent, per exemple, que ens està veient i que li agradaria ser model? Doncs primer de tot, vindre a la nostra escola, a informar-se i realment apuntar-se i fer el curs. Doncs esperem que a tots vosaltres us hagi agradat aquest reportatge que us hem ofert des del centre de Girona, al carrer Migdia. Moltes gràcies per tot i un any més. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos. I que vagi molt bé.